Hi guys, we're just getting ready for our lunch, so we'll talk to you after we get everything ready, me and mommy. Yeah. So namin tinulang nga isda. So we're gonna have Isda. We're also gonna make an avocado shake with strawberries, banana, and avocado, but we'll save that for later. So yeah. With all the vegetables in that. Get the vegetables. Nice. We have good taste. Everything's nice. Ay, isa akong piniritong isda. Excuse me. Baka ka ng kutsara, darling. How does it go? Wait, both of us have spoons? Tisay Mokaon lang ga. I was just gonna my glass and this. So guys, welcome back to my channel! I just finished at the church and me and mommy went to Morrison's. After that, we came home and got everything prepared. Mommy poured some milk in here for our shake. Oop. So, milkshake Avocado ka? Yep. So we're mix siya gonna, sa sulod ani sa maninga fruit. we need sugar and some milk. No, unsa ni siya nga fruits? We have bananas and strawberry and avocado. Avocado anya. So, I'm gonna add the honey. tama na lang ga kay tamis na kay na. Too sweet. Okay, then I'll add the gatas. Gatas, ibutang na tanan ang gatas. Okay. Oops. Diretso, darling. That's the technique, darling. Oops, I almost poured it on your plate. Fine. I'm sorry. Don't worry, we can dry it up. Okay. So, And now we're gonna screw the So, cap nauna. on. I'm gonna screw the cap on. okay. Formation! So, ako double check, ha? Okay. Lock ni Mami. And then I'm Tapos, gonna turn it on. Yan ang mag-off. On. Sige. Okay, let's see which one. Blend, start, stop, both. Just put in the start. This one? Lang guys, di lang natuho manuno kay kuan naman ni siya. Dili man ni siya gahi good nga fruits. So, wala na siya tapos kani mo iyahang butang nga. This is a pretty glass. So, mo na iyahang drinks today. Yep. Okay. Let's see. I missed having this, Ano? There you go. but I need a straw. Okay. Laptop. Sorry. So, langga. Carrots and cucumber. Ayan, carrots and we have a tinola. Yep. And asa itong serving spoon langga? May serving spoon. I don't know. I'll So, go take a ano look. ang tinola na mo. I'll go take a look if there's a spoon for that. Mas daghan pa ang gulay no, mas muna akong ganahan ng gulay rabi ako ani. So, iperito na ako ang isda. Okay. So, mao na mo gana. So, mao na siya mga higalan no, among tinula. So, iperito na ako ang isda kay ang isda dili siya fresh ang isda. So, mao na siya. Mao na mga higalan no. So, iperito na ako ang isda kay dili siya fresh ang isda. So, mao na iperito na ako una na ako gitula. Tapos daghan ako og gulay nya. Kana pod mo na pang lanlano ni Rhian. Tapos na ako natira nga pinirito isda ulo. Wala akong paborito.
Sumaon mo with rice. Palangga mo lang sudan mga higala. Kami naman duha. Sudan? Nang Sudan today, what we're going to eat is sabaw with fish, Tinulang isda. Tinulang Isda, and of course carrots and cucumber for salad. We have some fish. And we have my drink. My drink. So, Pinobre lang ning amo mga higala. So that's all we're So, gonna have. daghan kay na siya og gulay. I'm Ang gonna tinulang taste isda is daghan kay gulay. I'm gonna taste this and I'm gonna tell you what I think. Masarap? I love it. Try it, mommy. Masarap. So, tapad lang mi duhano kay para makita pug ko. So, kita. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Grace before us. Bless us, so God, as we sit together. Bless the food we eat today. Bless the hands that make the food. Bless us, so God. Amen. Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Let's eat. Do you want kuan kanang Can I cup? taste this about? Yeah, get the cup, darling. So kaon mi og binisaya nga tinula. Kana I ano? think I need a bit more soup. So ako siyang kanan og isda. Isda. Put some soup in my cup. Okay. Kaya basing na ibukog. So, okay, sige na ka. Mabugnaw na imong food, baby. Okay. So, kaon na mi. So, ako mga higala, gulay. Where to begin? So, butang ka og vegetables ha. You eat the vegetables too. Masarap? Masarap. Masarap. So, rice o tatapunan siya mga higala. So that you can see how Rhian eating. Very good. Masarap, di ba? Hapit naman ka mag-7, darling ba? I'll just do a little bit because I need to taste it. Ngaon na may mga higala. So, masarap. That is good. Masarap. So, butangan ako siya sabaw sa iyahang kanon. Let me put sabaw to my cat. I don't like this. Ano sa man na vegetables? Di ba niya ang doktor nga nindot? Is that spinach? Yeah. I don't like spinach in sabaw. Di man ana. Lagi ang tinula. Madaghan kay kamatis. Akong tinula, daghan kay kamatis. Dami no? Don't talk when you're eating. Pero okay lang ka, nag-video man ta, di ba? You're talking when you're eating.
Mommy, Mm-hmm. can I tell you something? Okay, darling. Don't talk when you're don't eat when don't eat when your mouth is full. Okay. Hmm? Don't eat when your mouth is no. Don't talk when your mouth is full. Okay. Pero okay lang mag-talk ta karon baby kay nag-video man ta pero kuan wala tay video. Mana mga higala mabuhi na siya sa Pilipinas. Wala mong palangga. Sige. Dire ako kay. Look at my pancake. Lisod kay wala speakers mga higala. Look at my pancake. Pancake of rice. Lumba tag kaon. Ha? Kisay mahuuna mahuman. This is called Rice Kingdom. This is the fish king. May bukog eh. Sabi yung kayo ang tinula mga higala. Gusto nyo ko matapad ni Rhian mag-hit. Magtangko man po na nga mo ang mga kamot good. Sige, anak lang langga. Are we gonna eat with our hands or what? So, balik mo tag school ugma, di ba? Lumba, may kaon mga higala, ha? Yun ay sa bukog, ha? Lami ang fish ba? So, pag during weekend or after school, usahay pakanin ko na siya. After school, ako na magpakaon sa iya, ha? Or weekend, magluto ko binisaya ang Filipino food. Kaon na siya. Bukog? Yeah, that's a bukog there. Ay, bukog. Kabalo siya sa bukog mo. So, ayan yung kaon karon ay cucumber. Pepino. Pakita sa ila lang sa. Sarap ng pepino. Na. I don't like cucumber like this. I entirely like it in a circle. Next time I will do the circle. I only like carrots in like this. Nice to be done. Lain ba ako paminaw lang nga sa vaccine. Una off man ako ibati sa akong pagsugod ako vaccine. Oy, maglabad akong ulo sahay. Sarap. Kuha ko bitaw ni sabaw no lami kay kinamuton ba. Parang yung sabaw. Saan mo namin sabaw? Lisod po magsabaw. Kinamutan. Sabaw no?
Arte sa kandahay ta karon. Kutsara tinidor para inon. Na. Sanahan kay ko sa imo nagbisaya kagandi ang Tagalog kaganina baby. Yan ang sa hinulap ng yan ng mommy. Ano? Nang sa oil. Yan ang hinahanap mo. Yan ang hinahanap mo. Na. Yan ang sa Daghan na kayo inibawaan ba? Bisaya, Tagalog, English, isa pa to? Spanish. French, German. Hmm? Not really German. Binong kamao kag German. And Polish. Oh. Not really. Daddy taught me some words that in 10 different languages. Is your daddy Polish? Yep, Your daddy? kind of. No. Kind of. Your daddy is a British, darling. Oh. Okay? Pero, my ex-girlfriend ni daddy is Polish. Polish, no? Taga Poland. Who's his ex-girlfriend? Weirdo. I don't know, baby. Do I have a stepmother? That was before me. Do I have a stepmother? I don't know. Ask daddy, darling. Look at my face. Piniritong ulo sa isda. Masarap. Not masarap. Ang unsa? Nang sa ulo. Kay? Kainan lots of bukog and the eye is an eyeball. Maong dili masarap. Pili. Ah, kuno masarap. Lami man, masarap yan. Masarap kainin ang ulo. Na may ano? Mga higala ha. Okay. Sabayugan ka. Dili magkanta nga nagkaon. Nang mangbapang to. Sana Hindi. magkakadadata. Dili magkanta nga nag-eat kay masuk si Papa Jesus. I'm almost done. Talaga? Ako din. Kapit na ko. Masarap ang gulay. Pichay. Which picture? This one, pichay.